Hello Shimi. O bua le ausi wa ngwana a ne a bua le wena maobane. O bua le ausi wa ngwana a ne a bua le wena maobane. Re dula Vredefort, mokwallo Vredefort e hona Free State monanana. Nna ke na le dilemo tse 20, ke na le dilemo tse 20. Ngwaneso o na le dilemo tse 17, o etsa grade 11. Nna ke ne ke etsa matric 2 years back. Re sana ntate wa rona o hlokahetse, re se re setse le mme wa rona. Then re ka re ho wena like re kena motho o re phelang le yena cause family ya hae ha ba close le mama nix at all. So le rona re tena re bua le wena tjena re bone o thusa batho, go utlwa ka batho, go thusa batho. Hona le ausa kgoneng ho manager hore re o thole, ke yena a re jwetsitseng hore o kgona ho thusa batho, like o kgona ho ba postela then tletlebo tsa bona, then re kgone ho thola di-results after tletlebo tsa rona. So rona ne re kopa fela hore like re tsholo ho wena ne, if ever taba tsa rona di tswa, ne re kopa batho re ka mamela di-comment tse ba ka di buang hore ha o so le tjenana ho tlamehile re etse jwang, and ra tshepisa re tlo etsa ntho e ba e buang hore re tlamehile hore re etse, hore re tlo etsa jwang. Like Shimi, mama ke motho o tsamaya kereke ya ZCC, o tsamaya kereke ya ZCC, empa ZCC di pedi la re sa tlo bua efeng, mara ZCC kereke di 2. Not like ra mo haida or re etsang, if ne re mo haida e ke be re sa kgona hore like re bue le wena re kope thuso. Ha re mo hide, re avoidana le hore maybe it will be worse ho rona if a ka find out hore ntse re batlana le thuso, or o kile wa boda tso re sa batleng ho ntsha mabitso a rona then le lebitso la hae le kereke a tsamayang, cause obvious o tlo tsiba kapa batho ba tla suspect hore ke yena. Mama e se le motho a moholo, but ha moholo haholo, ke mme wa rona like wa mati, re ne re lebe bararo. Ena wa moshimane o hlokahetse ntate wa ka qeta ho hlokahala, ho hlokahala ena wa moshimane. Why a tlamehile ho hlokahala, like ke ntho e ha ke se ke na le ngwane heso re le babedi re buang re, which means dinoa tsena tse ka tlung ha di batle batho ba bontate, cause papa o hlokahetse le brother o hlokahetse, so which means di batla rona fela. Then Shimi, mama o na le dinoa tsena di 3 ka tlung. Ena e kgolo e na le hlotse 7, noa e nanana. So noa e ha ena le hlotse 7 ke yona e kgolo. Tse pedi ke like noa like right, ke noa like right. So dinoa tse di robala le rona, like ke na le 20 azange ka robala le motho wa moshimane, which means nna ke le vision if ne se dinoa di mpalame, ke le vision ha ke se robale le motho wa moshimane. Then le ngwana heso ha se robale le motho wa moshimane, cause if ever like re ka re ikutswa re rajola or ra frewa, like re nkga tlhapi, re nkga like moko o snacks, but ha o keta ho tloha ho distance ho moshimane o re nkga hantle. Like Shimi, as I say ne, mama o duma a re robatsa le dinoa tsena nana, e se le dilemo jwale re robala le dinoa, ene ra rapela like Shimi, ra rapela like ho rapela, ha re tlohele fela le rona re hloka thuso. Tate Modimo a re thuse, mama a tlohele ho robatsa le dinoa. Shimi, le dia re palama like hore palama nahana ha re so palamwe ke batho, but se re fila pene o palamuwa hona jwale maobane ha o no bua le ngwana heso o na sa ya sekolong cause of e mo palame hoseng, ha ya sekolong cause of o katile nna ha kgone ho tsamaya. Ya hae ena nana e mone a nkile nako a le sekolong a etsa extra class, so
e se batla ho palama nna, e ne se batla ho palama nna, ka dumela ya mpalama. Ke moo jwale moo ke ne se ke utlwa bohloko, cause nako e qeta ke tswile madi, ene madi a na le mangata, like nka se re ke diphiroto, cause nako ka diphiroto e ne se fetile. So ha kgona ya sekolong maobane hore a sacrifice a roba le yona e ska sala e nhlekefetsa, o utlwa se ke robala le tsona di le 2, cause e tseba nako hore monga ene o kgutla ka nako mang, so e tseba nako. So ntho e entseng hore jwale se re kgathetse, if ever di re bolaya, ne se re itse di re bolaya, rona re batla ho lwana le tsona. If ever ho ne sala something e ka mpa etsahala, cause rona re kgathetse, se re le ready for ntho e nngwe le e nngwe, ship re se re le ready sefaphano, ha re sa kgona hona jwale, re sa kgona. Like mama o ntjwetsa hore ena e kgolo e hlotse 7 ha e sa mo batla hore o tshufetse, se batla ho kopana le nna ship, batla ho robala le nna, e batla ho robala. A bona le moo ke kadimme founu since re zama maobane re tla bua le wena jwang ka record today, ke ntse sure re kadimme founu re bua le wena, re di sile di tlo re lematsa, cause tlamehile ka 3 at least be se re le ka tlung, ha di batla di tshwanelo re kgone ho etsa di tshwanelo. Mama e ka re bana ba hae, ene re bana ba hae, bophelo bo a botseng bo re robala le dinuwa, o sa bona le rona re robane le tsona, cause wa ntjwetsa o re noa e batla nna, and ha e batla nna ke tlo tlameha hore ke nke yona, yena ha a sa phetha a robala le tsona. O ko njwetse ne noa tseo di dula ka tlong ya lona ka la di bona, ha e robala ke noa straight, wa e bona ntho e ke noa straight kapo ho etsahala e phetola motho, di dula ka tlong ya lona ho kae, ke batla o komplelle ntho eo, di ja eng, di fepuwa eng? Like na le dilemo, na le dilemo ntse like go jwetsa maobane, na le dilemo se ka kamoreng ya mama, na le dilemo se papa a hlokahala a re so ke because kopolane ke tsa matric una reketse dintho a di sile ka kamoreng mo, e be le hore campaign ke kena SS Park, e be le hore re ya campaign, tlametse ke late dintho hae, ha ke fihla mama hae o na theo o etse ntho tsa ka, ke be ke mbotsa a ba wa tla o tla di ntsha ka kamoreng ya hae, ke ska ka kena ka moo, ke tla bona okay ntho e batang e robalang le yona ke wa di dula ka moo. A ba tlina e le Saturday, a re first re le ngwana heso le ngwana malome wa ka wa moshemane, a re fihla mo festere be re hlodisa, be re bona dinuwa a robetse le he e kgolo tse di ronta potile, e kena fela ka dikobo. Ha ke na experience hore e phetola motho, cause be re kwetse mahlo ne be re tsitsipane, like mare ra utlwa ntho e kenang e batang hore like ni sign ya no wa utlwa, ra tseba ke yona, ra tseba di dula ka tlung. Mwaka wa dingwathela like ha theoetse like monyako wa ka more wa utlwa, like dintho di rona le ntho e shapa lastnyana mama o na rekile mahe 64, e be hore ngwane so tswa sekolong ntse ke hlatswa washing,
ke ka ntle ha ke bua. Mama o itse re ska ja mahe ao, ka etsa mahe for a ngwatela le nna re ja. Ke ipehetse ha ke qeta washene ke tlo mo fa coin a tsamaye a lo reka mahe a mama ha kenye ka moo bane ne re tse a kgutla o itse re ska ja re nenne ke society. Ha a kgutla mama ne ke lebetse mo fa tjhelete wa lwana a re jwale dinowa tsa hae di je mahe a shotang jwang, no tsa di lape empa rona re ja ka tlung. Ha ele hore ra bona hore vele ke dinowa tse leng hore mama o dula a kena grocery a di fa ka moo. So ha ke tsebe hore di ja mahe ao fela na, cause ntho e ngata ke mahe. Dikgora ka fa dikgora di ja rona na, ha ke tsebe. Yo, you guys, welcome back to the channel. So that was a very chilling, devastating and heartbreaking voice note that has been shared and leaked on social media, you guys. Now this young girl is 20 years old. She shared very shocking secrets of her mother, what her mother has been doing to her and her little sister. She says that her mother attends the Church of the Zion Christian Church. You guys, she goes to church each and every single day. But however, her mother has a very huge, chilling, scary, evil secret. She says that her mother owns over 3 snakes. She believes, rather, that the snakes are the one that killed her father and her brother, and believes that those snakes do not want a male figure in the house. The reason being, she believes that those snakes only want her mother and her younger brother, because he claims that those snakes sleeps with them, you guys. Now, this young girl devastatingly needs help. She called this guy, telling him to assist, or the snake sleeps with them all. She stated that her mother basically is... Guys, this is so creepy. They detail how their mother owns over 3 snakes, and out of those 3 snakes, there's apparently one big snake that has over 8 heads, you guys. And she says that that big snake belongs and sleeps with their mother. She says she's only 20 years old and has never slept with a guy in her life, same as her younger sister, who she says it's still in high school, you guys, yet sleeps with them, you guys. These snakes sleeps with them, yet they're both virgin. They have never slept with any guy, she says. She says, you know what, they have actually tried to be in a relationship with guys, and the moment they get close to those guys, they stink. They have like this smelly fish stink that comes out of their body. But once they decide to distance themselves from those guys, the smell goes away. It seems like those snakes have definitely left something in their bodies, she says, you guys, and it is definitely heartbreaking. It has been years since their mom made them sleep with the snakes. She broke down saying that they have been praying, both she and her younger sister, that they get help and walk away from this life. They get help from a good Samaritan who could assist them. She says that they need help from God so that their mother can stop making them sleep with this snake. Imagine, they had not slept with people before, they had not slept with guys before, but yet they sleep with snakes. So she heartbrokenly said. She also says that her younger sister couldn't go to school on a certain day, as the big sister was raped by the snake that reportedly usually sleeps with her sister. The previous day, she says that her sister was attending extra lessons, and the snake knew what time her sister was supposed to come back, so it decided to have its way with her. And
hurt her. So the younger sister decided not to go to school the next day, as she feared that the snake might repeat what it did to her big sister. You guys, now she details how she had blood coming out, how much she slept with the two snakes. You guys, this is just so devastating. She told the guy, saying that she's tired of this life that they don't even know how they got into, that she and her younger sister do not even know how they got into. They wanted to stop. She says that they would rather die, as they cannot do that anymore. She broke down when she revealed that the mother now tells her that the big snake, the snake that has over 7 heads, told her that she, as the mother, the snake no longer wants to sleep with her anymore, as she says that the snake told the mother that she is old and now wants her as the elder daughter. You guys, she broke down saying, of course I want help, of course I need help. These snakes are going to hurt them. She says they struggle to believe why she, as their mother, does whatever it is that she does to them, especially seeing that she's reportedly a woman of God who goes to the church of ZCC. She says that those snakes have been living in her mother's room for so many years. She says that they once, her and her younger sister peeked into her mother's room. The first time they saw what their mother was doing, their mother was actually having intimacy with this big snake with 7 heads, while the other two rather, was just staring and wrapping themselves around their mother's body. Wow, this is so shocking. She also details how their mother feeds them, these snakes, by them eggs. She says the last time her mother bought 60 eggs times 4. 60 eggs times 4. I don't know if I should call them dozens or something, times 4, and told them not to eat them because those eggs definitely did not belong to them, but they belonged to the snake. She says her younger sister, made a big mistake by eating, making like maybe a few eggs, and then her mother got very much furious when she came back to see that those eggs had been eaten. She said that she had to take money out of her own pocket and gave her sister money to go and buy those eggs so that they can patch it out. She said her mother got very much angry and said, "How dare you eat those eggs? What are my snakes supposed to eat?" And do not even think about touching those eggs again. She says that, you know what, we are ready for whatever, because me and my little sister, we can no longer be able to do this. We are willing to break free. We are willing to walk away from this life. She says that they have been praying for so many years. They pray every day, every night, so that somebody can just come and rescue them. What do you guys think about this? Please do engage your thoughts with me in the comment section down below. Like this video, do make sure that you do share it so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Thank you so much for actually clicking and deciding on watching this one. I just hope that God, helps this two young girl. This is so devastating.